Ladies and gentlemen, put your hands together for GADI the Comedian. Nari ngiye kwigana abanyamakuru b'umupira w'amaguru ngo mvuke CV yabo ariko ntago navuga ko ari abashomeri. No kuvuga ngo iwacu Rusizi abantu bavuyeyo bageze I Kigali ntago bataha. Baraza bakahaguma muri mwerimo n'abantu twari duturanye ndi kugenda mbona. Ubu badufatiye ibyemezo rero. Kugira ngo ubone itike izi Kigali ni ukwishyura rero tour. Kugira ngo utazahaguma. Kandi ukavuga igihe uzagarukira. Kavuga igihe uzagarukira da. None hari igihe ugira ikibazo ugatinda gutaha ukabura ukuntu wisobanura. Akubura buriya nta kuntu badufasha nk'uturere twakuriye Kigali. Urabona mu Burundi bufite ambasade mu Rwanda, Kongo ifite ambasade, ibihugu byose bifite abantu muri iki gihugu bigiye bifite ambasade ahantu zigiye ziri. Ku buryo umuturage wabo yagira ikibazo akabona ahantu abariza bitamugoye. Buriya nta kuntu badufasha nk'umuntu w'Urusizi. Nk'abantu b'Urusizi bakadushakira ambasade hano Nyabugogo. Kuko buriya ni icyifuzo abantu babishobora bazakidutangira. Kuko I Burundi ni hafi kurusha Urusizi kandi abarundi bafite ambasade. Hana nk'umuntu uri Kicukiro bazadufasha ariko buriya ugasanga nk'umuntu akeneye nka attestation de naissance atuye Kicukiro bakamutumira Rusizi kujya kuyizana. Ugasanga ikintu wari yishakiye cyarangiye. Brava dushakira aba ambasade bakaba ari. Ahubwo ikibazo ushobora gusanga ambasaderi wa Rusizi yaribyimbishije kurusha meya. Kuko ambasaderi yaba afite abarinzi, afite aba bodyguard, itegeko rya ambasaderi rikubahirizwa. Umuntu akaguhamagara uri hehe ndi kuri ambasade. Bagiye gukora ikizi. Tubazo nk'utwe nyine turi simple. Byaba byoroshye abanyarwanda batuye kure badufashe natwe tugire ubuvugizi. Hari ukuntu ugenda ugasanga abantu baritonze nk'uko mwitonze. Ugiye gusura abantu ukabona baratuje bari muri telefone, bamwe bari ku Snapchat, abandi bari kuri TikTok, ngo ni biki za Instagram. Kabona abantu bakaye bari kuganira barahuze nimukaducinishe twebwe abantu bo mu ntara twabigiye imitwe. Njeje bundi nafashe umwanzuro mfunguza WhatsApp ebyiri muri telefone yanjye. Mfite nimero ya MTN ni yatigo. Mfunguza WhatsApp ya MTN ni yatigo. Naba ndahantu nkamwe niciyemo hagati muri mwebwe nabona mwese muhuze nkahita niyandikira kuri MTN. Ini bitese. Ini ni sawa. Nuri yes. Iba nicaye ahantu ariko abantu bansheshekanye. No nakwibuka ko ari ngiri kwiyandikira nkahita nseka. Mweza twatuboro duseka. No haburi byo nandika. Nkandi makuru se. No. Ahita nandika ariko mwana uri ikigoryi. Uzi muramuki.